Hivi vijana tunatafuta hela au tunatafuta maisha? Maana inawezekana hatujui kitu tunachotafuta yani. Tunatafuta hela au tunatafuta maisha? Maana ukitafuta hela inakusaidia kwenye maisha. Na kama hauna hela hauwezi kusaidika kwenye maisha haya tulionayo. Niache kidogo, mimi nachanganyikiwa kabisa yani, nachanganyikiwa kabisa. Kwa hiyo sasa sijui tunatafuta hela au tunatafuta maisha au tunatafuta kuishi. Sijui tunatafuta nini hapa? Tunatafuta hela au tunatafuta maisha?